Merhaba dostlar. Selam aleykum arkadaşlar. Бар келгенінен сізні хайырлаймыз. Әбет достlar, тақимде бар, onun için bizim keyfimiz de yaxşı. Ve bugün bizim efirimizde to'shinchi tarzı, çeber elçikler, bulg'achiq ve diğer rubrikalarimizni hazırladık. Bundan da başka biz sizlerge kelayotgan hadilar kunaqda hatırlatmaga isteymiz. Birinci baxshish olarak ise to'shinchi tarzı rubrikamini gösteremiz. Он должен быть верным, не предавать всегда в беде, помогать всегда тебе. И должен сильным быть, гостеприимным, добрый, любимый, сильным, хорошим. Еще должно быть очень умным, верным, дружить должен. Сильный, добрый, хороший, чтоб помогал всем. Хороший, добрый и защищал. Мы играем с друзьями в догонялки, в футбол и в прятки. Добрый, помогать друг другу. Он помогать должен и не предавать. Сильным, доверчивым, хорошим, и чтобы не оставлял в беде. Demek dostlar, biz bar kelgenine kovanamız ve küçük bayramlarımızını karşılamağa hazırlanamız. Men üçün bar bu çiçekler vakıtı. Doğru aytasın Afize, barda da çiçekler gününü kaydetmege mümkün. Çünkü bu vakit pek çok çiçekler hediye etileyken. Bizim nebetdeki rubrikamız bu hediye olacak. Keliniz bakayıq. Çiçek, bir söz ama ne kadar büyük mana taşır. Çiçekler bir bayram için en yaxşı baxşış. Бақшышларны сечіп алғанда яқынларымызны айретте қалмаларыны, самими дuygular пайда болмасын istейміз. Bu işte de бізге дүлберден дүлбер гүлдесте ya da çiçekler композициясы yardım eter. Emin olunuz ki en sade ve balaban olmagan güldeste bu vazifeni pek güzel becerir. İnsanlar hayatını sevmesi için, güzellikni korup her bir dakikaga kovanmaları için tabiat bizge çiçeklerini bağışladı. Nazik, kokulu ve ince yapracıklarının zarifliğinin tolu acayip çiçekler bizni her vakit kuvandırıp, yılının her bir mevsiminde bizge tek samimi, sıcak tesuratlar bağışlay. Çiçekler tabiatның көзлеридир. Nazik beyaz akbardaklar, kadife güller ve küçük yıldızçıklar gibi görüngen papadiyeler hep güneşke intilalar, yarık ve sıcakka kuvanalar. Her vakit gururlu zanbaklarını ya da kraliçe güllerini görgende tabiat ne kadar türlü olganını anlay bilemiz. Her bir ösümlük, mevtunluk ve özgünlüğünün dikkatimizni çeke. Çiçekler en yaxşı bakşış ve en güzel komplimenttir. Hatta bir çiçek bile ayrıca dikkat ve sevgi timsalidir. Balaban güldeste ise dostluk, hürmet ve desteknin hususiyetidir. Çiçekler dünyası hakkında söz yürütsek, Lale sualsız bar bayramlarının kraliçesi sayılır. Evvelki zamanlardan bu nazik çiçek baht ve sevgi timsali olarak görüngen. Kırım Tatarlarının ve bütün Türkiye halklarının tarihinde de o büyük bir yerini ala. İslam dinimizde ise lale Allah'ın çiçeği sayılmakta. Zemanevi floristler çeşit çiçeklerden acayip güldesteler toplaylar. Biz ise onlarını bayram günleri ve tantanalı dakikaları yakınlarımızga takdim etimiz. Дүлбер güldeste yardımıyla biz iyi münasebetimizni gösteremiz, kuvanç bağışlayımız ve gerekli sözlerini tapıp olmaganda yardımga nazik ve kokulu çiçekler kele. Білесің Feride, men baxşiş degende bizim bu rubrikamizni hatırlayım. Gerçekten mi ya bu nasıl rubrika? Men çeberelçikler haqda aytam, seyretemiz.
Добрый день, ребята! Сегодня мы снова находимся в научно-развлекательном центре знаний и продолжаем мастерить своими руками. Сегодня я хочу познакомить вас с таким творчеством, как папертоль. Сделаем трехмерную картину в этой технике. На первом этапе нужно выбрать сюжет и распечатать несколько одинаковых экземпляров картинок. Наша картина будет состоять из 10 слоев. Выберем формат и размер и приклеим на плотную основу. Красиво выглядит, если оставить белые поля по краям. Второй слой вырезаем картинку по контуру. Для придания объема будем приклеивать на двусторонний скотч на пенке. Вместо него можно использовать плотный картон. Приклеиваем квадратики скотча по периметру. Снимаем защиту скотча и приклеиваем на основу. Вырезаем третий слой, но уже без вазы. Таким образом подготавливаем все слои, обрезая детали, которые останутся на заднем плане. Все детали вырезаны, собираем нашу картину. Детали лучше пронумеровать, чтобы не запутаться при сборке. Для создания дополнительного 3D-эффекта зальем картину глянцевым лаком, а также за ней будет легко ухаживать. Такая картина может стать прекрасным подарком к 8 марта, или ее можно оформить как открытку. Ну а я с вами прощаюсь. Смотрите нашу рубрику и творите вместе с нами. Көрішкенже! Білесің Мафизе, бұл рубриканы бақаддан сон мен сен кібітішіне жем қалба. Демек менің дұғаларым яндыш дегіл. Әбет, чеберелчіклерде ясылған шейлеріні бақшыш оларақ бермеген мүмкін. Ама сұрыларға қарай қадын қызлар үшін ән яқшы бақшыш бұл чечеклер екен. Білесің Мафизе, бізім қызчықларымыз өзлері де көзел шейлеріні yapmaға мүмкін. Ве бізім небеттекі рубрикамыз бұна избат олacak. Merhaba dostlar, bugün men Zarif ve pek dülber kuşlarının tanış olmağa teklif ettim. Bu nasıl kuşlar deysizmi? Elbet men akkuş hakkında aytam. Olar haqda meraklı faktlar. Akkuşlar iç değerde yürümeyi sevmeyken.
бу хушларны ачууландырмага болмой экен, чүнки улар ужум этселер яраламасы мүмкүн. Аккушлар табиаттагы эң садык айванлар экен. Амма бияс аккушлар чок суук иклимде, сыжак жерлерде эсе чешет реңкли сойларны көрмөккө мүмкүн. Дүйнөдө бу куштардын тек 7 чешети бар. Биз эсе Гурурнин Кырымда 3 чешет аккуш олганын айта билебиз. Бакшышлар дегенде бизим кичик серчелерибизди унутмайык. Эбет улардын азырлаган шеерлери эркезни кубандырган бир бакшыш. Ойлой болса, сейир этебиз, достlar. Hocamız soradı dersinin sonunda. En tatlı şey ne bu dünyada? Şeker, şokolat, şeftali tatlısı, elva, baklava, kuzide pişkin haysı. Habasisini hoştu harakemal. Hocam, tatlı şey yazda ciğe bak. Kolunu götürdük kişkinecik urmuz. Dünyada en tatlı Kırım Tatar tilimiz. Фердеси, насыл түшінесін, біз бүгін барам ұйытыны яраттық мы? Біз бұна пек тырыштық ве мен білесем яйынымыз қадын қызлар күніне яқшы бақшыш олacak. Öyle olsa, gel bugünkü sözlerimizne yazıp alayık. Балачықлар, мераба! Лугачық рубрикамызны сағындыңыз мы? Мен сізлерні пек сағындым ве яңа бүлгілерінен пайлашмаға азырым. Демек ки, бүгінгі программамызда бойлай сөзлер яңғырады. Чечеклер байрамы, праздник цветов. Байрам муйты, праздничная атмосфера. Қадын қызлар күні, женский день. Бакшиш, подарок. Зарифлек, изящность, элегантность. Севга, любовь. Темсаль, символ. Аккуш, лебедь. Жанланмак, оживляться. Уянмак, просыпаться. Иште мына бойлай сөзлер, оларны язып алмаға ве ezberlemеге керектір. Мен ise сізлернен сағылықлашам. Лугачық рубрикамыздан айрылмаңыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Афизе, мен білесінені хатırladım. Біз конкурсымызны уныта яздық. Doğru. Dostlar, biz yakın vaxtlarda sizler için meraklı yarış edeceğiz. Onun için programımızı seyrediniz ve VKontakte sayfamızda abone olunuz. Gelecek yayınlarda görüşkence.